Gicamunsi cyiza kandi umugoroba mwiza mwe mwese inshuti mukunda kandi mukurikira Kivu News Official. Ni umwanya rero tugiye kuba twinjira mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ni tariki 19 ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 aho tugiye guhera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari turaza kuba tuyahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. FRDC muri Minembwe, Abarundi ndetse na Wazarendo na FDLR bahuye n'akaga gakomeye cyane kuri uyu mugoroba. Ni nyuma yaho rero Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'u Burundi, avuze amagambo akomeye cyane aho yaje kuba anibasira igihugu cy'u Rwanda. Turaza kuba tubigarukaho rero, turaza kuvuga byinshi mu kaga iri huriro rero ry'ingabo za Kinshasa zihagarariwe na Tshisekedi uko bigenze nuko akaga kabagwiriye. Muri Fizi rero turaza kuba tuvuga abasirikare bahajyanywe ni bande se, muri Fizi bigenze bite, abasirikare bahaze nabahe, bavuye hehe, turaza kuba tubivugaho rero. Ni nyuma yaho MRDP twirwaneho ikomeje guhangana n'ibitero bikomeye byakomeje kugenda bigabwa ku banyamurenge. Rero urareba ugabona nta mikino ihari yaba ku mpande zombi. Ese urugamba rumeze gute? Turaza kuba tubivugaho. Turaza rero kandi kuba tuvuga ku ubushotoranyi bwa Tshisekedi aho u Rwanda rumusubije, aho yaje kuba atuka abanyarwanda muri rusange. Turaza kuba tubabwira rero ibyo u Rwanda rwamusubije hirya y'ibitutsi yatutse abanyarwanda. Rero ibyo ngibyo turaza kuba tubivuga. Rero mu Burundi turaza kuba dusimbuka tuvuge President Evariste Ndayishimiye yaje kuba avuga mu ijambo rye aho yavugiye mu giterane cyo gushima Imana imyaka amaze ku buyobozi. Rero turaza kuba tuvuga ku ijambo Ndayishimiye n'ubundi yaje kuba avuga ko abatutsi atari bo bakoze amahano mu Burundi, ahubwo yavuze ko ari indongozi mbi cyangwa abayobozi babi. Ibi rero si ibintu byoroshye, turaza kuba tubijyamo rero mu buryo burambuye. Turabibabwira muri 72 niho yaje avuga ko atari abatutsi ahubwo ari abayobozi babi. Turaza kuba rero tureba aya magambo se niki bigiye kwangiza kuri politike cyangwa niki biri buze kuba yishyigikira. Ese iki kibazo cyumvikanaga gute? Ese turaza kuba tubirebaho byose muri rusange. Kandi turaza kumva rero ku ruhande rwa MRDP twirwaneho Colonel Rugaba yaje kuba agira icyo atangaza avugana na Mama Rwa Gasabo TV. Ari ibintu byinshi yatangaje, turaza nabyo kubinyuramo turebe ku mpande zombi. Niba utarakanda subscribe mugenzi wanjye, n'umwanya wawe kugira ngo nawe uduhereze inkunga yawe n'umusanzu wawe kugira ngo natwe tugire iterambere, tuve ku rwego rumwe tujye ku rundi rwego. Rero biranyura muri subscribe yawe, like ndetse no kuduhereza igitekerezo muri comment section aho utubwira byinshi bigiye bitandukanye. Rero turaje mu kanya gato kugira ngo tujye mu makuru yacu mu buryo burambuye. Twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Natangiye mbibabwira rero, mu gihe ikibazo cy'umutekano umucyo gikomeje kuba ingutu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri Minembwe. Rero hari igitero cya drone cyagabwe ku ngabo za FRDC, Abarundi ndetse na FDLR ndetse utibagiwe na Wazarendo. Rero igitero cya drone cyaje kuba kibagabwaho cyabasize ibintu bikomeye. Rero ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi akomeje n'ubundi nawe kuba umusitari ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uruzinduko yakoreye i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaza kuhaba ahavugira ibintu byinshi cyane birimo biraca igikuba ku mbuga nkoranyambaga. Rero iki gitero cya drone za M23 biravugwa ko zakoze ingabo z'u Burundi ndetse benshi mu basirikare bakomeye bo muri iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi benshi bagiye bahasiga ubuzima. Rero amakuru dufite nuko drone mu ijoro ryakeye yagabye igitero Ruhinamavi ahari hegeranye aho ingabo z'u Burundi zari ziri ndetse na FRDC, aho benshi bagiye bahaziga ubuzima, yaba Wazarendo, yaba FDLR, yaba FRDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Rero amakuru atandukanye yagiye avuga ko igitero cyahitanye umubare w'abasirikare benshi bataramenyekana, yaba ku ruhande rwa Wazarendo ndetse abenshi bagiye bakomereka. Rero biravugwa ko abantu babashije kuba barokoka iki gitero bagiye bahungira mu bice bitandukanye nyuma yo gukwira umusharo, bashaka uko barokoka kuko bari bafite impungenge ko iyi drone iri buze kugaruka none ikaza ikarasa. Rero nta makuru, nta ruhande ruragaragaza kwigamba
iyi drone, ariko mu baturage amakuru ava mu baturage avuga ko iki igitero cyateje igihombo muri iki gisirikare cyari gicumbitse. Rero ubicuritse rero ma 23 irimo iragenda ikoresha drone mu buryo bukomeye. Rero ibingibi tuzi neza yuko mu misi yashize ihuriro rya FARDC ndetse abarundi na Wazalendo nibo bakoreshaga drone. Rero iki gitero kibaye nyuma y'imisi 6 Wazalendo, FARDC ndetse n'abarundi bivugwaho kugaba ibitero byo muri ibi bice abanyamurenge batuyemo, mu gihe MRDP ndetse na M23 narwirwaneho byabasabwaga gukoresha imbaraga zidasanzwe. Rero amakuru aravuga yuko FARDC abarundi ndetse na Wazalendo baturutse kuri Puezero berekeza mu gace ka Gakenke, mu gihe abandi bo bakoreraga ibikorwa bya gisirikare muri Karingi baturutse Butunda na Bucumbi. Rero kandi hari amakuru avuga ko hari n'abari bakambitse muri Nungu, aho ibikorwa by'intambara byakomejwe kugenda bivuga muri iyi minsi. Rero abaturage baturuka muri ibi bice bavuze ko imirwano ikomeje gutuma abantu benshi bava mu byabo bagahungira mu misozi ndetse no mu bindi ibice bifite umutekano kurusha aho bari barimo imirwano irimo irabera. Rero ibingibi birimo biragenda bituma ko abaturage bahunga mu bice bifitiye umutekano. Rero ku munsi wa kane n'ubundi mu imirwano yakomeje kubera mu bice bigiye bitandukanye, yaba Karingi ndetse na Gakenke. Ni imirwano rero itari yoroshye. Ku munsi w'ejo hashize twarabibabwiye ku munsi uko byari bigiye bihagaze. Rero twagiye tubabwira n'ubundi ko imirwano yagiye ibera muri ibi bice, yaba Rundu, Karingi, Gitavi na Gakenke. Ni imirwano itari yoroshye. Rero imirwano ivuga yuko ibi bitero byagiye bitera MRDP rwirwanaho yohereje kugira ngo abaturage babone gutabarwa, yaba muri utu duce MRDP twirwaneho yari isanzwe igenzura. Ibi rero byakurikiwe n'imirwano itari yoroshye ku mpande zombi. Rero nubwo nta makuru aratangazwa ku by'iyi mirwano, amakuru twizeye neza ava habaye iyi mirwano agaragaza ko habaye kurasana gukomeye cyane hifashishijwe intwaro zikomeye, yaba ndetse n'izoroshye, ibintu byatumye abaturage bakomeza kugenda abahunga cyane 5 kuri 5. Biravuga ko kandi uko imirwano ikomeza kugenda yaguka mu bice byinshi icyarimwe, niko ibibazo by'ubuhunzi ndetse n'ubutabazi bigenda birushaho kugorana, kandi bikakomeza gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Mu gihe rero umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, President Antoine Felix Tshisekedi aherutse kuvugira mu mujyi wa Houston muri muri Leta Zunze za Amerika, mu imbere y'abaturage b'abakongomani batuye muri iki gihugu cya Leta Zunze za Amerika. N'amagambo rero yakomeje kugenda avugisha abatari bakeya ku buzima bwa politike muri iki gihugu. N'ubundi President Antoine Felix Tshisekedi yakomeje avuga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwa kabiri bwarangiraga, hari abantu babanzi b'igihugu baje bagashaka. Yashatse kuvuga ko aha yavuze ko bari barangaye mu gihe Repubulika ya kabiri, ubutegetsi bwa Repubulika ya kabiri bwari bwarangiye, aho yavuze ko bwashyizeho imbwa ikajya kubayobora. Twari twarafunguriye inzira umwanzi, abanzi barinjira, natwe turi mu kurangara. Baje bashaka gukuraho umwe mu baturage bacu wari uyoboye igihugu cyacu, bashyiraho imbwa yabo bashobora kugenzura no gutoza uko bashaka icyo ikwiye gukora. Ubwo rero nta wundi yavugaga ni Joseph Kabila. Aya magambo rero yavugaga yakomeje asesengurwa n'abasesenguzi batandukanye mu buryo bwa politike. Hari abavuga ko President Antoine Felix Tshisekedi yashakaga kunenga uburyo ubutegetsi bwagiye busimburana, yashaka kubinenga. Hari n'abashaka kuvuga ko aya magambo kwari ugusenya ubumwe bw'igihugu muri Kongo. N'ubundi abandi mu basesenguzi bavuga ko iki gihugu mu gihe gihanganye n'ibibazo by'umutekano n'ibiganiro bya diplomasi, ibi bitari bikwiye ko abivuga. Abayobozi bakuru batari bakwiye gukoresha amagambo nk'aya ngaya, ahubwo bakiri bakwiye gukoresha amagambo ahuza, anashimangira ubumwe bw'abanyagihugu. Rero ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda bivugwa mu bice bya Minembwe, Rundu, Gitavi ndetse na Karingi na Gakenke, bigaragaza ko ikibazo cy'umutekano gikomeje gukomera. Nubwo rero igitero cya drone kibasiye ingabo z'u Burundi, FARDC ndetse FDR na Wazalendo bikomeje kugaragaza ko intambara yakomeje gufata
gufata indi sura, aho ikoranabuhanga ubu ngubu ari ryo ririmo ririfashishwa mu gihe hataramenyekana inkomoko iri. Ibi rero birashimangira ko iki gitero cya drone cyakoze igitero gikomeye cyane, kigatera intambara ikomeye, kigatera ingaruka nyuma y'uko abakoloneli bakomeye bizi ngabo bagiye bagwa muri iki gitero. Amaso menshi rero akomeje guhangwa uburyo impande zihanganye zizitwara mu minsi iri imbere, ndetse no ku ruhande rw'abayobozi ba politike mu gushaka uburyo inzira y'amahoro yaboneka muri iki gihugu, yaba n'ubumwe bw'abanyekongo ndetse n'umutekano urambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nuko bimeze, kuko ibintu ntago bije kuba byoroha naka na gato oya. Rero reka by'umwihariko n'ubundi tuze tubijyanirane n'aka gace ka Fizi uko byagenze. Muri Fizi uko ibintu bihagaze uyu munsi none ahangaha, reka bibanyuriremo mwumve uko urugamba ruri gupangwa no ku buryo bigiye kuba bihagaze kuri ubu ngubu. Mu gihe ikibazo cy'ubutekano muke muri Minembwe, muri Fizi ndetse n'ahandi, amakuru rero dufite aturuka mu bice byo mu Kivu y'Amajyepfo biravuga ko hari ingabo nshya zoherejwe muri Fizi kubw'ibikorwa bya gisirikare bikomeje koherezwa. Ibi bibaye mu gihe abaturage bagaragaza impungenge zituruka ku mirwano ikaze ihuza impande zombi, bigira ingaruka ku mibereho yabo. Amakuru rero aturuka mu misozi ya Fizi agaragaza ko mu ntangiriro z'iki cyumweru hagarageze abasirikare benshi baturutse mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ni mu gihe rero amato abiri yageze ku cyambo cya Uvira avuye Karemi atwaye abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare. Nyuma y'uko rero bageze ahangaha muri Baraka, biravuga ko bakomeza urugendo berekeza mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi. Na makuru rero avuga ko muri bamwe mu banyuze muri nzira ya Mugera, abandi banyura muri Mirimba ndetse na Rubenge, abandi boherejwe muri Nsuku ndetse no kuri Puezero, ahakomeje kuvugwa ibikorwa bya gisirikare bikomeye. Izo nzira zose rero barazinyuramo berekeza mu rugamba aho rushobora kubera muri Minembwe, aho bashaka kwigarurira byanga bikunze aka gace ka Minembwe. Rero amakuru aturuka hafi y'ahabaye ibikorwa bya gisirikare baravuga ko izi ngabo zoherejwe bisanzwe zikora ibi bitero mu bikorwa by'akarere, yaba FRDC, ingabo z'abarundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo na FDLR. Amakuru rero kandi yandi avuga ko abagarwanyi ba FDLR bakomeje kugaragara mu bice bimwe by'iyi ntambara, nubwo hakiri impaka mu bitekerezo by'intambara ku ruhare rwabo, ndetse ibingibi ni ibintu bikomeye cyane. Dukomereje amakuru yacu n'ubundi mu Rwanda, umuvugizi w'u Rwanda wa Repubulika y'u Rwanda Yolande Makoro yatangarije abanyafurika baraye mu byishimo. Yavuze ko ku magambo Antoine Felix Tshisekedi yavuze ubwo abantu bari bishimiye cyangwa se kunganya kw'ikipe y'igihugu ya Kongo n'ubundi inganya na Portugal igitego kimwe ku kindi, President Antoine Felix Tshisekedi agaherekesha ibi byishimo ibitutsi ndetse no kuvuga ko yiteguye kurasa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Ibi rero byabaye nyuma y'uko iyi kipe ikoze amateka yo kunganya Portugal no kubona inota rya mbere mu gikombe cy'isi yarigiyemo ku nshuro ya kabiri nyuma y'imyaka 52 ishize. Rero Tshisekedi yabonye umwanya wo gushima amateka y'iyi kipe yiwe, aho kuyishima ahubwo agahitamo kunyura mu banyekongo ba muri iki gihugu akababwira ibijyanye na politike. Yavuze ku bijyanye n'uko igihugu cyabo kiri mu ntambara. Yavuze ko abakinnyi babo bakoze ibitangaza, kuko yavuga ko bari biteguraga ko ikipe yabo igomba kugorwa n'abarimo Cristiano Ronaldo. Rero yavuze kuri iyi ntambara, yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatahuye abagambanyi bakorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura igice kinini cy'uburasirazuba bw'igihugu. Kandi yavuze ko abantu bibwira ko we yibwiraga ko abagambanyi baba mu Rwanda gusa, ahubwo baba ni Kinshasa. Avuga ko yasabaga ko abantu babwira ngo mwe ntimuzemere kugambanira igihugu cyanyu, abarozi babaho, twatekerezaga ko baba mu Rwanda gusa, ahubwo no muri twe baracengeye. Yavuze ko rero nyuma y'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye ubuyobozi bwiza Laurent Desire Kabila, ariko kandi nyuma abo yisabanzi binjiye mu gihugu cyabo bamukuraho, bishyiriraho uwo yisimbwa bayitoza ibyo bashaka. Uretse rero ibingibi yabibwiye abakongomani ko
mu gihe cya vuba ibi bihugu iki gihugu kiraza kuba kisubije umujyi wa Bukavu ndetse na Goma nyuma y'umwaka bigenzurwa na M23. Rero mu makuru ye yavuze ko afite icyizere ko mu minsi iri imbere Kongo yose izabohorwa. Bavandimwe namwe bashiki bacu muri Goma na Bukavu barishimye, mu minsi ya vuba tuzaba turi kumwe nabo. Ni amagambo rero akomeye Antoine Felix Tshisekedi yaje kuba avuga ubwo yari muri uru ruzinduko. Umuvugizi rero wa guverinoma y'u Rwanda Yohani Makora abinyujije kuri X yavuze ko ikipe y'igihugu ya Leopard yahaye ibyishimo abanyafurika benshi, ariko Tshisekedi ahitamo kubidobya tuka abanyarwanda n'abenegihugu. Mu magambo rero ya Yohani Makora yavuze ko Leopard yashimishije abanyafurika mu mukino wabo wa mbere w'igikombe cy'isi, kandi Perezida Tshisekedi akabidobya atuka abanyafurika, atuka abanyarwanda n'abanyekongo ku butaka bwa Amerika, yigamba ko azagomeza kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi yifashisha ibikorwa bikomeye by'imikino mu nyungu za politike iciriritse, kandi agaragaza amagambo aciriritse agaragaza kutubaha amasezerano ya Washington. Amasezerano rero yasinye hagati y'u Rwanda na Kongo ku itariki 9 Ukuboza 2025 ateganya ibyo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR bikozwe n'ingabo za FDLR. Byamara gusozwa hagakurwaho ingamba z'ubwirinzi za Repubulika y'u Rwanda, hagakubikiraho gahunda yo gucyura impunzi. Rero byari byiteze ko u Rwanda na Kongo bizongera imbaraga mu kubaka urugomero rwa Rusizi ruzatanga imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi rugacanira abaturage barenga 300,000. Rero ibi ni bimwe mu bikubiye n'ubundi amasezerano, kuko biteganywa ko ruzuzura muri 2030 bitwaye miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Rero Tshisekedi bivuga ko arimo aragenda n'ubundi agenda abidobya 5 kuri 5, ndetse n'umuvugizi w'u Rwanda Yohani Makoro yaje kuba ajya mu bantu bamunengaga. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye yatunguranye avuga ko itsembabwoko ryabaye mu Burundi muri 72 ritakozwe n'abatutsi, ahubwo ryakozwe n'abategetsi babi. Umukuru w'igihugu rero cy'u Burundi ibi yabivuze mu gihe yavugaga ko ihonyabwoko ryakorewe abarundi mu 1972 ryateguwe rinashyirwa mu bikorwa n'abategetsi babi b'icyo gihugu muri icyo gihe. Ibi yabivuze rero ejo kuwa 4 igihe yatangiraga by'ako kanya amasengesho yo gushima Imana imyaka 6 amaze kuri ubu butegetsi bw'u Burundi, arimo arabera muri Muhinga mu ntara nshyashya. Yavuze ko bimubabaza cyane iyo yumvise ihonyabyoko ryo muri 72 bagaca bumva ngo umengo n'abatutsi barikoze. Ibi rero yabivuze nyuma yaho mu ntangiriro z'iki cyumweru ishyaka rya Severi ryagiye rivuga rishikiriza inama ishinga amategeko yuko zikabashyigikiriza icyegeranyo rigaragaza ko hari ihonyabyoko ryabaye. Rero bivuga yuko 300,000 by'abahutu byishwe muri iki gihe. Ibi rero Perezida Evariste yavuze ko atari abatutsi babikoze, ahubwo ari ubuyobozi bubi. Ibi rero biraza kuba bigenda bigira ingaruka n'ubundi kuri politike y'igihugu muri rusange. Ibintu tuzagenda n'ubundi dukomeza tubaganirizaho mu makuru yacu n'ubundi azagenda akurikira. Turaza rero kuba mu makuru atandukanye tubararikiye ko tuza kuba tubagezaho ijambo ry'ubundi rya bamwe mu bahagarariye n'ubundi MRDP twirwaneho, aho bagiye basobanura ku makuru yavugwaga yo kuba FRDC yaba yarafashe Minembwe n'ibindi bice byaho ngaho. Turaza rero kuba tubagezaho n'ubundi ijambo rya bamwe mu bayobozi n'ubundi aba MRDP twirwaneho. Vice President n'ubundi wa MRDP twirwaneho waganiriye na mama w'u Gasabo. Turaza kuba rero tubagezaho n'ubundi byinshi mu byagiye bavugwa ndetse n'andi makuru araza kuba agezweho. Rero ntukomeze gucikwa n'amakuru yacu kuri Kivu News Official, wagumana natwe ukaduha igitekerezo. Mugoroba nukomeze kubabera mwiza. No hangaha dusoreje n'ubundi amakuru yacu yaragezweho muri aka kanya, tuze gusubira n'ubundi mu nyuma.